Naman ti Kaya? panunutan mo, arak man siguro. Plano at ti panaginom. Nyo? Talaga ipilit mo. Kaya mo ta ipakul ko kanyang dati nga bilog. Nakay. Nakay. Nga. Naunag man ti panunutan natin nga naklakayan. Nga mga tatipan panunutan nga. Arak man siguro. Lakay. Hoy, lakay. Kaya? Nyaman ti panunutan mo. Nagkulog ti panunutan. Siguro arak man ang ano. Arak ko! Ay naapaw. Kastalat tati panagkit-kitam kanya kun bakit harak lat nga kinkinanayo na anmut Saan mo? Ati iso lang ti pampanunutan. Binigan. Ada garon ti plan-plan wag bakit tampay dakis aya ti agplanaw. Ada garon ti bright plan ko bakit iso ti panpanunutot na tayo nga pintas nga plano bakit Nga plano. Plano at ti panaginom. inaapaw. Awan ti si Dano Bigati naman kiti gumatang na ni Rabiin. Sa gana. Gumatang ka ti red egg. Red egg, kaya ti kamates. Tapos itlog. Itlog na puraw Red egg kan itlog. Dadya lang. Yun. Nga tigatagain. Red egg kan adi itlog. Sige ka raw. A few moments later. Aw, manang, dati nga laklakayanan. Agdaman siguro na kaisabudan na. Agdaman siguro nakita na, kainuman na, di nga laklakayanan. Ay, baka tumanalamitim ka. Adakaw. Dato yung pagatang mo baka. Red Horse can be loud. Nya, ate nga laklakayanan, kunak tupay kat. Arak man ti panunutan. Asa ano ko mga red horse can bilog. Kati ba, iso din bagang bakit ko nang nga gumatang akti. Red Horse can be loud. Nakay. Tiin pagatang ko kanyang red egg kan itlog. Ay, nakapaw. Red egg can itlog ka. Nakalawlawag dyan dengdenggat bakit ko lang nga apanak gumatang ti. Red Horse can be loud. Hindi sumutigin natang ko bakit. Red Horse can be loud. Na, sa ipilit mo, kunak tupay kat. Arak lat panunutan. Nakalawlawag da dyan bagang bakit nga imbilin mo nga gatangat. Kunam nga Red Horse can be loud bakit. Talaga ipilit mo. Kaya mo ta ipakakul ko kanyang dati nga bilog.